Ufithi icala lamali phela liphela nje okuyisengathende kawu3 kuthiwa idocket alikho kawu3 idocket lakho mali ngekho noma ngabe njengoba ngisengishiyo noma ngabe magistrate noma amaloya yazi ukuthi wenzeni mangekho idocket aliqhutsheke icala lakho so okwesi3 ilala liphela khona ila ukwehla khona ilokhuzana yabo umzima omncane behle yabo behle impela ukuthi laphela ke icala ndoda sa-attend lutho nje ayisekho ingihlanganisa namaphoyisa nenkantolo nasemsebenzini ngabatshela ukuthi hayi liphelile icala mawubheka wena yini lakho idocket kodwa ke mfowami angazi ndoda yabona angazi kodwa yazi angazi futhi noma ngikuveze kodwa nje veze abantu abaningi babezwelana ke nami mfowami ngisha amaphoyisa ngisha amaphoyisa futhi ayizwelana ngoba nami mfowethu ngangafika lapha emsebenzini ngizokufuna ndoda mhlawumbe sokumele sithathe shooting kuphi ngizodinga camera yabo ngoba wazi ulokhu security la ngibizele eceleni lathende umzwandile ugaxele ngesimo esikanje kanje wakuthola nawe lokho ngakuthola ngilokhu ngifika futhi abo bangifihlela bonke emsebenzini akekho khona fonina ngimtholi khona orathi bangifihlela futhi yabo lo munye umjida vele umjida ngathini owazi vele ukuthi siclose kakhulu yabo ngakhuluma nami uwe umchuni uye wafika ngitshelwa athi indoda lalela kwenzeka kanje kukhowane useyinkingeni nje mfethu akukanje ingakho ngeke umthola yabo ngoba nje belokhu basaba ukutshela ukuthi yabo kwenzakalani ndoda yabona ndoda lalela mfuthu enye into mfuthu enzima bafuthi yabona licala futhi linzima kakhulu licala lelo ngoba ngicabanga ukuthi angithi manje mase ngene nabazali abamelele lecala so enye into engangidla mfo mina ngenkathi ngisala attenda lecala lingakapheli sengingaphandle sure ngaye ngathuma umkhulu ukuthi eyoncenga lapha ukuthi hayi manje le ntombazane iyalazi iqiniso sure ngicela ukuthi kusulwe icala iyalazi iqiniso wathiwa nje no angihlawule inkomo ezulu 3 ukuze besule icala kusho ukuthi ngangisala attend icala kusho ukuthi mina ngase ngathenda amacala awu2 icala lapha kodwa icala elilodwa kodwa amabili ngoba akufuneka kuhlashana ngoba akubikho emthethweni ukuyoncenga leli yabo so sengihamba amacala amabili ngiyoncenga la ngisaba ukuboshwa phela noma ngabe yabona umuntu wesilisa nje njengoba besisho ukuthi akumnandi ngisaba ukuboshwa yabo ngisaba ukuboshela into engekho lenkantolo iyakudla inkantolo uma umuntu wesilisa nje iyasidla lokho nje kusobala lokho yabo noma ngabe umsulu bazama ngawo konke amandleni ukukusula yabo manje eyindoda kusho ukuthi umkhulu vele wayengenayo yabo imali mangimcela ukuthi imkhulu vele ngeke umkhulu athathe inkomo zakhe ngeke waphoqa ukuthi umkhulu ayongcengela ke manje imali inkomo iyodwa 10,000 mishibili ezu3 kusho ukuthi u30 bafuna 30,000 la kimi ngihola malini mina ngola 500 ngeviki u2000 leyo ngenyanga ungayibhadala niwe istory lokusikole sika 30,000 ngoba le mali mayifix ibhekile vele isimo esinzima leso fix ibhekile so bamile lapha nabehle wethu ngahamba ngayoncenela yodwa ngathi mhlambe masingalethe yodwa sinomkhulu sithi hayi mhlambe masingalethe yodwa mhlambe khona bangakwenza hayi umkhulu akanayo imali sikhuphuke sikuphi office phezulu espanini emsebenzini so ncenga ke manje bayagoloza ngoba yazi nale mali abangikholela yona ngiyabona uyibhadala le mali bayazi bona ngoba bagoloza wathi umkhulu hayi uzongisiza yabo kwamakhani yabo benginike nakhona banginike u10 banginike u6.5 ku 30,000 ku 30 6.5 angazi nakhona ukuthi ngiyoyithola inkomo eyodwa hayi umkhulu athembisa athi khona azaziyo ngapha eshipe khona umkhulu ahambe ethungatha nayo sebenzisa upetrol wakhe ngibuye ngimfakele ndoda Tlatlale umkhulu abuye nama result enkomo athi uyayithola. Khashe yona inqola yasemsebenzini. Ahambe welanda umkhulu ayihambisa. Sure.
ayithola umkhulu ngo-6.5 ayihambisa umkhulu kuthiwa sekulindwe ezo-2 uze kwelisuku ngizoyithatha aphi-ke le ngoba phela nasemsebenzi bagcinile ngalo 6.5 engazi ukuthi ngiyobhadala nini kanjani 6.5 shuthi wena kahlahle kumele wasuselela mhlawumbe 23.5 mina ngangithatha 400 mangihola ngolesihlanu ngibanike emsebenzini ngihambe no-100 rand ekhaya ngifike ngithenge isinkwa seviki leyo nto kodwa nhlanhla le yenzeka kawu-2 weeks yenze ku-2 weeks ngoba LS3 viki kwangena ikhona esuke eGoli after ba-42 kusho okay angingayixobi lento after ukuhambisa lenkomo yila kuzophela khona icala lami sengasho ngokwesithathu wathi icala lami seliphelile kodwa ngokuthi sengidliwe inkomo sengidliwe but wehle ngoba angisabakweleti asisena icala phela icala liphelile ngeke buye bolivula seliphelile icala yabo mana intombazane like ngoba uthi na ku WhatsApp ngisafesi kwakhuluma iveli nje nami ngisayifuni ngisafuna ukuthi ivele ngisafuna ukuthi mina kuthiwa mina mina nje ngoba ngizazi kunalenhliziyo mina ngangizokwenza okunye mangiphuma yabo inqumo ayungabusaya lapho ndodengi no mfethu uthi ayibhlungu yabo ugcina ikhanda inhliziyo embi vele yakhanda inhliziyo embi ukhethe ngcono ukuthi uboshole into yakho yaqina lokho mfethu kwayangifikela emicabangweni ngifuna uqamba mama bawafika kwayangifikela emicabangweni ngoba yabo the minute u-accept ukuthi usejele ngile uya-accept yabo ungene nayo izibosho emqondweni angithi ndiyaxoxa manje nebosho yabo niyaxoxa manje nebosho kuyangena lokho emqondweni yabo makungena lokho emqondweni nawe ugcina usubona ukuthi yabo yazi la engathi ngiyahamba impela la ngoba nebosho zikufaka ukuthi yabona ibosho amazi kubuza ukuthi uboshweleni mawusho ziveza into ayuhambile wena ha nje yabona phela ngiyazi ukuthi icala le rape impela yila hayi uhambile lapha ukukhulunyana ukuthi ayithwaye wena ayokhuluma nawuthi yonto leyo futhi yakubasela yazi yangibasela lento nami ngagcina sengifikelwa usathane nje wathi nje usathane nje ayikusho mhlambe mina mangihamba la kusivele kushuthi impilo yami lengane ithathile kodwa ke ngokuthi ngeke ngize ngife ngizobuya kodwa yabo uzoyiphinselela yabo ngasho ngisho la ngathi ngizobuya ngizoyiphinselela futhi yona impilo esengizoyiphila le yabo yokungcola mina ngase ngiyibona leyo mpilo futhi mina mangiphuma la ngoba kusho ukuthi kahle kahle mina nje ngumuntu olungile angifuni uqamba manga mina hayi ngiyakwazi kodwa ngabona ukuthi ngoba ngisho ukuthi ngase ngibosho wesibili futhi mina ngase ngibona ngoba umuntu onokujula nje ngicabanga ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi kahle kahle lo government aka appreciate ukulunga kwami akakuboni aka appreciate futhi kufanele ngivele ngicole yabo hlahla leyo ngaphuma so mase ngibuyela ndoda la ku ukupheleni kwecala nanokuthi inkomo seniyithathile makuhamba amaviki awu2 ngibhadala lapha emsebenzini 400 ngeviki kungena ifoni esuke eGoli ngoba ngangahlanga ngihlala eGoli akithi kungena ikhona esuke eGoli yabanye abafundi bazi bangifonela bathi ndoda kunemoto la ifanele uzoyidrive yebo bangifonela nje ulesihlanu sure bangifonela nje ulesihlanu umqondo wami uyasho ngangasafuna ukubala emakhaya mina ngoba isithunzi savele sasesigidile ngoba abaningi abantu ababona ngiboshwa mina bemsheza inkingi mabebuza bayasho ukuthi hayi yabo nje bangena leya foni ndoda ngangasafuna ukubala ngisheshe ngikhuphe nge-office ngiyakolota njalo 6.5 kodwa sengikolota malini minus 400 6.5 minus 800 shuthi 5.2 5.3 lapho yeah lapho nje hayi yabo nje uma ngena leyo kholi sure mangena leyo kholi ngicabanga qhubeka mfethu mangena leyo kholi ngicabanga ngiye e-office ngiyocela ukuthi hayi sekunamadlela aluhlaza engiwatholayo bale bephethe bala
bebone ngathi ngibaleka nemali yabo yabo.